Ovi momci su zaslužni što Novi Sad u trodimenzionalnoj varijanti postoji na sajtu Google Earth. Njihov rad je zapazio i sam Google, pa su tako pozvani da učestvuju na takmičenju za najbolji prikaz grada. Prijavili smo se sa još nekih 500-600 gradova širom sveta, s tim što u užu konkurenciju prvo ulazi određen broj gradova, pa zatim Google bira 5 gradova koji će se takmičiti u samom finalu i onda će svi korisnici Google moći da glasa i svako ko ima Google nalog moći će da glasa za grad koji želi. Svako ko ima dobru volju može se priključiti da napravi Google nalog, da skine SketchUp program, skine Google Earth, ima fotoaparat kojim će slikati i to je to. Upoznali su se preko foruma i već 2 godine vredno rade kako bi Novi Sad, poput svih evropskih i svetskih gradova, imao svoju 3D verziju. Za sada na ovom projektu rade njih trojica i oko 45% Novog Sada već postoji na poznatom sajtu. Oduzima vreme za slikanje i za pravljenje modela. Sad kad smo već postigli određen uspeh, nameravamo da završimo to i da Novi Sad bude što više izrađeno. Pa da voljeli bismo da promovišemo grad turistima, da oni mogu da, svako ko hoće da posjeti Novi Sad za vreme, nemam pojma, egzita, nekog festivala, uopšte za vreme sezone, da posjeti Novi Sad, može ući da pogleda kakav je sam grad i da prođe kroz ulici, da zna šta ga očekuje u stvari. To je jako dobar vid promocije grada. Neki svetski gradovi za ovaj posao angažuju profesionalce, dok ovi momci to rade volonterski. Ukoliko i pobede na takmičenju, glavna nagrada je $25.000, koje neće dobiti oni, već će Google taj novac donirati nekoj od škola iz pobedničkog grada. Ipak, pitanje je da li nadležni dovoljno cene njihov entuzijazam. Ovi mladi Novosađani su još pre skoro godinu dana tražili pomoć od gradskih vlasti kako bi nastavili razvijanje projekta 3D Novi Sad. Međutim, u gradskoj kući nam je rečeno da oni na njih ipak nisu zaboravili i da će dobiti sve što su tražili. Nadamo se da će to biti i pre nego što ceo svet bude mogao u 3D varijanti da pogleda sliku Novog Sada. Za vesti B92 iz Novog Sada, Jovana Štetina.